باش خوندکارن هجا از ماموستا شیخ موسی محمد وره ما برانش جواکناسی آمادایی سیسی وانه اما ایرو لسر پرزگریکا آبوریه پرزگریکا آبوریه کنگی دست بکر دما کو جن با آوائه کی بینگهین جن نوا آبوریه هات درخستن پرزگریکا آبوریه دست بکر پرزگریکا آبوریه دما کو جن جنوا آبوریه هات درخستن دست بکر پرسگریکا وی یا آبوریه دما کوژن هات یعنی به آوایی که بنگهین جناب آبوریه هات درخستن پرسگریکا آبوریه دست بکر جبر آبوری بخواه چیه دباره و خودی کرنه و اف هر دو تایبتمندین جنه لگوری رامیاری آبوریه کارل مارکس لبازاران د چارچوبه هلبرینه ده فیده پریان سلف ربا و حق دستن تین به دست خستن بنگه مجارا آبوری پکتینن لگوری رامیاریا مارکس آبوریا مارکس دبیجه لبازاران د چارچوبه هلبرینه ده فیده پریان سلف ربا و حق دستن تین به دست خستن بنگه مجارن آبوری پکتینن جیانا آبوری یا کو پرگالا وی لسر هیم فیده تی دانین پرسگریکا هری سرکه یا جواکی آبوری دما کو دبار بو خودی کرم بو آنا ایجا بو چه بو جبو فیده پرسگریک دناوا جواکی ده چه کر لگوری فیده سر راست کرنا جیانا مروان تی واتیا دستلاداریا هری هوانه لگوری فیدهی ترابه جیانا مروان سراراست بکه اف واتیا دستلاتدار یا هری هوانه ده تواهی دیروکه ده جبلی پیدوین مروان همو جواکان لدانه هفین وکه مال و پریان جبو دولمند بونه خبات کرنه دیارده کو نوجنتیا کپیتالیست آروژ آوایی یا اوروپا به هزار زاگونان دخوازه روا بکشی اوه آنکو کما دیاردین نه آبوری یانجی کما دیاردین کو جان آبوری دستینه دبن ناو رامیاری آبوری ده وک زانست تی پیشکش کرن اپراسیون فیدهی و دانهوین سرمیانه ین کو ده دیروکه ده هاتنه مشاندن و با آوائه کی به هم پا تین دیتن بنگاه پرزگریکین آبورینه دوی ورزانین کو بازار پیدیویه که و آموره که باش آبوریه لی دما کو به بوهاین تشتان تیلیستن پرگالا فیده یا زیده آنگو پرگالا کپیتالیزم پکتی دما کو تشت زیدی نرخی خواه بوهاد به و چاخه امناز بکن کو اف پرگالا کپیتالیزم پکتی دوور ده دوی دجبرتیا کپیتالیزم وره کرن دجبرتیا کپیتالیست آوه پرگالی بگمان دبه سدم کومروف لدیجی هر تشتی کو و پرگالی لسر پیان دگره درکوه راستیا بازاران لدر وی چارچوویه لی یک دستدارن بازار هیه راستی آخوا بیشتر ویایه مروفین کو تشتی خوانی نه بازارش بو اشخوار بفروشن هنه به حاجت ایوان تشتان پین اشخوار دکرن لگوری هجمارا تشتان یعنی گوری حساب ایوان اشخوار کریه تشتک درد که ام بیجن لی یه بازرگان یعنی ام بیجن یک دستارین سرمیانه هر تیم به بوهایان تشتان دلیزن اف به پنجاش وین آنی به 15 فرود یکیدن گوهرت و به وی آوایی در فتا فیده یا زیده زندی دهیلن و پیک هاتنا
pevguhertinê dadî û durist asteng dikin. Ango kapitalizm ne bi tenê li dijî aboriyê ye, li dijî bazarê ye jî. Bazarê jî weke dijmin ji xwe re dibîne. Ristwergirtina jinê ya di navenda aboriyê de taybetiyeke xwezayî ye. Ji ber ku zarokan tîne wan xwedî dike û debara xwe dike. Baş em pirskê bikin. Gelo jin ji aboriyê tê negihêje. Wê kî tê bigihêje? Bi giştî di dîroka şaristaniyê de yan ji em pirsê deynin gelo gelo jin ji aboriyê eger jin ji aboriyê tê negihêje wê kî tê bigihêje? Bi giştî di dîroka şaristaniyê de bi taybetî jî di nûjentiya kapitalîst de dema ku jin li derve hat hiştin aboriya ku zilam herî zêde pê lîst veguherî komeke pirsgirêkan. Ew aboriya ku zilam xwe tenê pê lîst bi fêdeyê li gorî xwe li gorî deslatdariya xwe bû yanî pirsgirêk di nava civakê de pir kirin. Di encama vê lîstikê de her cureya heyrareşî deslatdarî û hêzên dewletê weke girêkekê li ser civakê mezin bibe û ev yek jî dibe sedem ku ev lîstik bigihêje qûnaxekê ku civak nikare bi awayekî xwezayî jiyana xwe berdewam bike. Piştî jinan di serî de ji yên ku bi aboriyê rastî re têkildarin weke cotkar, şivan, pîşevan û bazarganên biçûk jî ji aliyê amûrên yekdestdariya sermeyan û deslatdariyê ve gav bi gav ji aboriyê hatin dûrxistin. Piştî jinê mego cotkar, şivan, pîşevan, bazarganên biçûk ew jî ji aboriyê hatin dûrxistin. Di civaka rojhilata navîn de pirsgirêka girîng jî ew e ku aborî di destê dewletê de tê hiştin. Ew komên destlatdar yên ku dewlet pêk anîn medwaneya xwe de ji were şîrovekiriya çûyî mego çend deslatdarên mezin yên ji xanedanî û her wekî din xwekiriniyek ji bo fêdeya mezin, fêdeya herî bisûd ew çi dikin? Aboriya civakê di destê wan de maye yan jî tê hiştin. Aborî di destê wan de tê hiştin ev pirsgirêka civakê bêhtir kûr dike. Di civaka rojhilata navîn de pirsgirêka girîng jî ew e ku aborî di destê dewletê de tê hiştin. Pirsgirêk bêhtir yanî ev pirsgirêk bi xwe dihêl ku civak ji hev bikeve. Weke encam mirov dikare bibêje dîroka şaristaniyê dîrokeke li dijî aboriyê ye. Tevahiya pirsgirêkên aboriyê weke encama vê nakokiyê derdkevin holê. Çîna serwer, bajar û dewlet çi qas destên xwe ji aboriyê vekişînin bi gotineke din yan jî çi qasî ev Çîna serwer, dewlet, bajar, deslatdarî destê xwe ji aboriyê vekişînin çi qas biçûk bibin û aboriyê ji berpirsyarên wê yên rastî re bihêlin pirsgirêkên aboriyê jî wê ew qas bikevin rêya çareyê de. Ev çespandina ji bo aboriya cîhanê çespandina herî rast a ji bo jiyana aborî ya rojhilata navîn e jî. Ev çespandin mego ji bo aboriya cîhanê çespandina herî rast a ji bo jiyana aborî ya rojhilata navîn e. Baş heger ev destlatdar û ev kesên ku bi bazarê dilîzin dev ji aboriyê berdin vegerînin xwediyê wê yê xwediyê aboriyê yê resen jin, şivan, jin cotkar, karker her wekî din bazarganên biçûk wê bêhtir yanî aborî bi rêve biçe û bêhtir civak wê xweşbê pirsgirêka aboriyê xilas bike.
وانه امه داوی بو امه پرسین خواندن به هفره چاره سر بکن پرسایه که مجارن بنگهین این کو آبوری پیکتینن چنه لگوری مارکس فیده پریان سلف ربا و حقدستن تین بدستخستن بنگه مجارن آبوری پیکتینن او بخواه مجارن بنگهین این کو آبوری پیکتینن مگو دبار خودی کرن و خبر دوام کرن پرساد دوا درده اکون نوجنتیا کاپیتالیست آروج آوایی یا اوروپا و هزار زاگونان دخوازه روا بکه چیه؟ مگو لدناهفن و کمال و پریان جبو دولمندبونه خبات کرنه. پرساسیا پشتی جنان جالی دستلاتداریه و کی جابوری هاتنه دورخستن. پشتی جنان جودکار شوان پیشوان و بازارگان بچوک جالی آمور نگدستاری از سرمیدار و دستلاتداری و گاف بگاف جابوری هاتنه دورخستن. پرسا چاره پرسگریکن آبوری ین د جواکا رجلاتا ناوین ده دیار بکن. امی چاوا وی پرسگریکا آبوری آد رجلاتا ناوین ده چاره بکن. چینا سرور، باجار، دولت چه قاسی دستین خواه جه آبوری وکشینن و نکشینی گرک جواک نما ایدی آبوری خواهی خناف دستی وانده چی قاس بچوک ببین و آبوریه جه برپرسیارین ویره بهیلن برپرسیاری وی کینه مگو جن جودکار شوان پیشوان هر وکیدن اوانا و بهتر بهیلن کو اف پرزگریکا آبوریه دناوا جواکه ده چاره سر ببه و ایدی جواک خوش وی پرزگریکا آبوریه یا کو روش بروش مزند به بسایه کپیتالیزمی یا کو لفیده دیگره و بهتر جواکه دخناوا پرزگریکا ده و جواک خوشی خلاص بکر. وانه عمل فده که دایی بو بمین کیف خوشی حتی وانه که نو.